Chief Minister Puzoram Thangan an Sarkar nu reilo te chunga mason na lang bek chu sikle sa in thak wang ni lovin Sarkar en kol tu te in thak wang ani ati Sarkar in aizol khopuya lir the in tan chok dan thar manatum chung chang courtin angai tua tura Sarkar lamin soifia na an thelu man lawa wangin thule ma chu ti khotlai chhun zom ani Chibai ule tuna CHANCHIN Kim Changjokin Chief Minister Puzoram Thangan an Sarkar nu reilo te chunga mason na lang mek chu sikle sa in thak wang ni lovin Sarkar en kol tu te in thak wang ani ati voina lunglei mizo namrun atlona a thu soin Puzoram Thanga chuan tun thani som pahni atanga budget session nei tura department sang na tho na tur semdarani anga fawang chawa chuan mason na sale zwala khoi ani angati Chief Minister hian tuna hi chuan MNF Sarkarin ama puala budget asiam alamang lo ni ina soya Sarkar masa in man ngai na an shiat lo le an man phal lo an poisa da khom chu MNF ho tu te du danin kong siam that nan an mang mai ni ina soi Chief Minister hian akai shwai MNF Sarkar hwaya mason na thok tak turin board sang dinani a chopchil taka member tur te la khom an ni awangin na tho mu mal thei ala ni lova reilo te a heng board te hian an malak na tur sang project siamin na an thok tan thwai do na ni ati Kong pui chazok siam turin tuna hian kong chil mam na road roller somni vel le tumin an cha mek ti asoi boka an Sarkar hun reilo te chungin kalkongin ma asona lunglei po ma taka thlen thei ani to ani atia tun aya chakzoka kepen zel tumani a an Sarkar atanga reilo te hnuwa MP in thanwanga conduct rules in a phware dewa wangin na thona hun tak ala theilowa heti chung hian mason na ero mu tur chho zel ani ati MNF party chu Sarkar lai puya thunei na changtu te suk the ka buai ve ngai lo ni asoyin Puzoram Thanga hian in than pui nei don khan party chen khaten MNF chu NDA a member ani a vote chi an ni lo ti in mi puyan thema hi MNF ni phung dik tak ani lo atia MNF chu kumsom ruk chuang local to engtik lai ma a ming po la thak ngai lo ani ati Puzoram Thanga chuan party chen khat chuan an party ming an thak zungzunga chen khat te phei chuan tho pui thei zongzong an tho pui zo to a tho pui tur an nei to lawa wangin zuzuar pol an tho pui ani atia MNF party chu Mizorama party ngel nget ber thuthlung po engtik lai ma a latlan san ve ngai lawani ati Sarkarin aizol khopuya lirthei intlan chhok dan thar manatum chung chang voina courtina ngai tua tura Sarkar lamin soifia na an thelu man lawa wangin thule ma chu ti khotlai chhun zom ani tun thlani khata tanga man turarwa man lirthei intlan chhok na dan thar hi ukil intel khom Mizoram Bar Association chuan mimal zalen na inra be sakna a nga yin manani lo nan Guwahati High Court aizol bencha me ni somthum khan an khinga hemi chung chang ngai tua tu Judge Justice Nelson Sailo Court chuan me ni somthum pakhata angai tua nuwa thutlinga nga yin courtina ngai tua ma chu mangtan ri lo tura Sarkar sha tirin voin hi ngai tua hun tura arwa tani a voina hian Sarkar lamin herwa man na sia mani dan le ain soifia na te kota hian a thelu man lawa wangin thule ma chu lirthei intlan chhok na dan thar chu manani lo tur tho court hian apwa ngani Zonet Cable danin Sarkar ukil te chuan lirthei intlan chhok dan tharwa manani chan Sarkar soifia na chu naktuk hian courta an thelu don ni asia tani a hi court ina ngai tua le hun tur shiat ni ri lo ma se thurem na ero a thwai be se yani Kumin April ni somni panga a Coordination Committee on Traffic Management thu khom chuan lirthei intlan chhok dan thar hi an siama rahman dan chuan tho tan nia lirthei number pakhat le pahni atop te an tlan thei do nova thole nia pathum le pali atop nilai nia panga le paruk Ningani ya pasari le pariat le zirtop nia pakwa le biala top te an tlan thei do nawane lirthei intlan chhok rot na hian Sarkar chol inrin ni le pathian ni te ahwam lo thung Larsa Professor Jagdish Mukhian Nimin Khan Then Zola mason na tho sang atlo Larsa phian Mizorama tui kho thlasang bera wantong kho thlate AHN vetifar ma dil pui muna meilong te chi da te sakor chung chuan theina munan siam le Sarkar lai pui Ministry of Tourism kaltlanga Integrated Development of New Ecotourism Destination nuaya malak na Thenzol khoibel phul muna cheng vaibel chesomkwa pakwa point pakwa pakosenga Eduface Private Limited Infra Service in International Standard Golf Course siam mekte atloa
larsap chuan then zola mun sang sanga tlo te chu nuama ti thu le khwalzin hip theina tur mun poimo takani ti soin heng kong sang sanga sarkar malak na chu tha ati thu asoyani larsapin nimina then zola tlona a hian SDO civil pipinki zosang pui le atho pui ten an lo dong songani Tlabung subdivision huam chunga dan lovadin ni asiat khosang sang te nimin tlai khan lunglei DLAO pu James mia lungin a endik Tlabunga tanga kilometer somthum pahni vela hla a om kho pathum te hi yang mizo association tlabung branch ten dan lovadin ni nge ya an shiat komin august tharal ma a chia an tumzi nga atela lunglei DLAO hian kongsang sanga an din mun en fe in zawzo kin an chanchin azir chia ngani pu James mi alung hne na tanga tlabunga zonet reporter thudon danin an khotlo pathum zi nga la re venga chuan che na in somsari omin mishing zathum somsari panga an cheng meka sarkar din primary school an ganwadi community hall a obaka bona suria chuan chen na in somruk paruk omin mishing zathum panga an cheng meka sarkar din zirna in le anganwadi baka community hall le kaushan biak in ading bok heti lai hian kojoi suri chua chuan chen na in somnga pali om mekin mishing zanga som pali anin beng bel meka sarkar in zirna in le anganwadi adin baka engle tui pe kan ni bok sarkar shat pui lawadin ni angai khwa acheng te hi foreigner an ni lo thu le india khwa le tui dik tak electoral rola po chuang ve kan ni thu lungle DLAO hian a soya tuna an om mek na hmuna dan lova khosa a po anin ngai lo thu te khochen khat phei chu ramboi ma da ito a lo lwa lum to ani thu te asoya dan lova khodin chungchang soirwala michen khatin ramdang mi ron lu te ni tura an ngai chin chu adik tok lo thu asoi kho pathum te chungchang hi district level screening committee thut khom masabera an ngai twale don ani Lai Autonomous District Council la lungtian bial le chakma Autonomous District Council la Uguda Suri South MDCBR ruak no khaturin vo in khan mi puiten vote an thak Zingdar sari atanga laidar nga thleng vote thak thei hun honani a vote thak na na man EVM te hi longtlaya phurletin inrin ni khian chiarani ang laidar li thleng khan lungtian MDCBR la hian vote za somsari pasari le Uguda Suri South MDCBR la hian vote za somriat pasari atla ane voters sangkhat zanga som omna lungtian MDCBR hi bial to MDC pu H biak zawa MLA atan thlantlin ta ka wangin arwaka vote nei mi sangkhat zanga somli pali omna Uguda Suri South hi bial to MDC Pranab Kumar Chakma chu athi wangin arwak thungani lungtian biala hian LADC arorel lai Indian National Congress atangin pu H lungwal ki male Mizo National Front Party atangin pusang hulian amwal chin te anin khinga Uguda Suri South hian CADC arorel lai Mizo National Front Party atangin Charan Singh Chakma le Bharatiya Janata Party atangin Susan Chakma te anin khingdon bok lungtian biala hian polling station pali omin Uguda Suri South hian polling station pahni a oma Uguda Suri South polling station chu ven himna uluk ngai zwal critical polling station ane Mizoram sangha deal zong hectare sanga zali somruk pariata tangin kumkalta chung khan sangha metric ton sangsari som pathum thar chwa ane voina Mizoram Fisheries Technical Service Association General Conference soilanani danin ser luile Mizoram lui pui sang sanga tanga sangha manzat metric ton zali vel nen Mizoram in sangha athar chwa hi avayin metric ton sangsari zali som pathumani a hi Mizoram in kumkhata amamo metric ton sing khat sangli zathum zat vevel chau alani pha kane sangatam zok thar chwati thupui manga MFSA General Conference aizola nei hi Fisheries Minister Pukelerin lianan ahman puya state dangatanga Mizoramin sangatam tak achok lu dan atanga enin Mizorama sanghashal na athatok ti alanga tanlak anga yani atia sangha a ezong tu teta na training board sai china sangha khoi dan chau ni lovin luidunga sangha le nung chadang hum hal dan te inzirtir tel tulati thu asoi Fisheries Secretary Puthamwana le MFSA President Pu F Vanallo matepo in thu an soyane Lok Sabha MP Pusidal Rosang Hovin Tuikwal Tennis Court Bula Kai Sararot Pe Ngatanga Din Tharpat Nakong Ti Zaudan Tur AMC Ward Som Panina Councillor Pu Ar Thang Lura PWD Ho Tu Tele Khotlang Shwai Tu Ten Tu Kin Khan an En Ho Kong Zaudan Tur Hi Chief Minister Puzauram Thanga Thuron Anga Enani a Liu Thei Ke Pani Nei Chi In To Changin Harsatna Aum China
kong zau the na lai te chu ti zau ani the nan veng pahni local council te an huam chunga mi pui te lo biron tura ti an nia a thei china kong sira tui hok luan kor chung te khua kong ti zau tu mani bok Mizoram Blind Society shwai tu ten tun nai khan Social Welfare Minister Dr. K.B. Chua chu apisa a an koma middel tele pian phungarwal ban lo te mason na tura rot na sang an thu thlen zinga disabled pension thlatina cheng zani somnga pek chin chu cheng sang khat aya tlem lo pati pun rot na te pian phungarwal ban lo zinga le khathiam na mulo te ta na disabled educated unemployment allowance Thatin cheng zani somnga pek chin chu cheng sang khat aya tlem lovati punrot na te middel chen khat poisa mu na kholaya zai chin ten ezon na pa ngai an nei theinan Rights of Persons with Disabilities Act 2016 chapter sari na tlo chana abi ka chanpui na le chomdol na ngai to sakte pian phungarwal ban lo te ta na chakzo ka mala ka ni theinan Social Welfare Department hwaya Disability Empowerment Cell siam rot na te rual ban lo kwata manga nalak na renga rual ban lo na nasazok te du sak masak an ni theina tur dan siam le Rights of Persons with Disabilities Act 2016 na soi angadin Mizoram State Advisory Board chu omzenei le mumal zo ka kalti rot na te atel Minister ne na rot na sang an thlen te ti hlotling tura chakta ka mala ka ni tur tho Minister in lo shil chu an lom le ti Mizoram Blind Society chuan an soi Lengteng bial tu MLA pu el thang moyan kol kul higher secondary school pan na kong chelutuk chu zirlai te tan zo a she oma wangin asiam dan tu ro man turin PWD ho tu te angen pu el thang moya hian hlia pui le changjol in kar le ngopa le lamzol in kar lai me katlo ba ka ngopa a youth development center sakna tur mun ma te a in boka MLA hi PWD ho tu te le khotlang shwai tu ten an troi o mani Sir Chief Excise and Narcotics Department in Zukhapna dan thar manani nuwa dan bo chia so manin anjinga pangate thubuayan siam sakto Sir Chief pa Zonet reporter soida nin Zukhapna dan manani chan me ni somni pariata tanga tun thlengin Sir Chief pa Excise and Narcotics Department hian rakzu liter som pasari le zubil lai chinga baka ramdanga changalak lu BEDC liter som thum pathum an mana zu siam na manwa ti le lir thei man an nei to bok Damdoi in fai na lama in el na kalpui chau me ka voin khan health department hnuaya fai na endik tu te tan training wat sai ane kaya kap external assessors kam swatch Bharat Abhiyan master training tia wa hian Mizoram National Health Mission Director Dr. Eric Zaumoyan thu soyin damdoi in fai na le thiang him na chuan damlo en kol te dam na konga na satakin kouri tuwa Hewang hian National Health Mission hnuaya fai na lama mason turin kaya kap scheme hi kalpuyani ati Quality Assurance Consultant Dr. Aldin Pui le Dr. Tlanliani ten faina konga damdoi in bi kamalak na tur chi sang bollo pai le song boldan in thiana en kol dan damdoi in chunga pindan sang ti fai dan le thok tu te din mun endik dan te anzir tirani training a hian district tina tangin chief medical officers district hospital medical superintendent le district hospital nursing superintendent te antela state nodal officer Dr. Lal Chuan oman akai shwayane Mizoram UPC Rorel na sang Executive Committee tui kwatla nga General Headquarters Conference Hall voina thukho min social media mandan tur in kai shwai na siaman rel social media abikin WhatsApp man ko nga kaushan mi te an film khurzok nan kaushan WhatsApp group sang te mandan tur Mizoram pumhwa pa in kai shwai na mo mal taksiam ni se ti an rotane Executive Chairman pu Enju Lalding Liana kai shwaya hian General Headquarters Office in Real Bol na kai hnoite Manipur District chunga Meitei area in kaushan ahwam tur chin te anwa manfela sum en koldan financial rules siam thadrot na po an pombok Executive Committee a hian District Ayo upa tirko le pastor te antelane Voin khat aizola kholum lai berin Celsius degree som thum pakhat point pani ani a avo lai berin degree som pakwa point pariat ani hemi chung hian ruwa millimeter riat asura ni naktuk zirtop ni a chuan kholum lai berin Celsius degree som thum vel avo ber la yin degree som pakwa vel ani rinani jingdar li le minute som thum pakhata ni a chwa kanga tlaida ruk le minute liya atlale ang